Assalomu alaykum dostlar. Hafta gününe Jekşembe 26 dekabr 2021 yıl Чүй облысы Соққылық районы Соққылық мал базарында достар. Уйлар жаға келдік мә баштадық. Сұрағандар бар эле, Баткенге, Ноқат, Ошко машина барбы деп. Машиналарды сразу көргөзө баштайын, уйларды тартып атып. Так, бул уй алынды го дейм, а? Канча болду экен билбейсиз? 122 oldu. 122 баласы менен, а? Музоосу менен. 122 миң. Так, кайсы жака каттайсыздар сиздер? Ошко, а? Номер бериңиздер. Телефон номер. 755 менен. 0755 мегаком 62 62 42 42 55. 55. Калганында чалып сурасаңыздар болот, а? Ош, Ноқат, Кызылкая, Жалал-Абад бардыгы бар дейт. Чала бересиздер ушул номерге достор. А көл жака каттай тургандар барбы? Көлгө. Бuyakta жок, а? Жакшы. Маяктан эми уйларды баштайын. Ой, кимдики экен бул? Сурабай эле кетип атам го сразу. О, канча сурап атасыз? 180. 180 миң. Так, мунун породасы кандай мун? Симентал. Симентал сары болот эле го. Ала. Смешанный. Смешанный, а? Симентал. Алатау аралаш окшойт да. 180 миң базар баа берди. Биринчи туут. Экинчisi içinde. Канча айлык болобуз? 3 айлык болобуз дейтми? Канча сүтү бар? 18ге чейин сүтү бар дейт азыр. Чоң үй экен мына. Базар баа берди? Neyin hasta şu an? Derelek. Берелек, а? Жакшы. 180 миң сом. А, монсы кимдики? Esi yok. Bununça kunacın. Bunun da esi yok. O boğazınca. 150 sizdeki? 150 mi? Kança aylık boğaz bulur? Ya, Kança aylık boğaz? 8 aylık boz. Bir ayga jetpey, 8 aydan ötüp var. Bir ayga jetpey tuyut deydi mi? 8 ay bu kança surap atası? 150 mi? Oşanda kançan tuğdu bu? Üçüncüsü. Üçüncüsü. İçindeki. İçindeki üçüncüsü. Kança süt beri cürdele. 25'ten öydü. 25'ten жоғары. Пародасы қандай? Alatoğlu. Алатау. Oradan boyut 150'den. Бұлар да 150. Бұлар да сізге қарайды, а? Kunayın birinci. Мына Құнажын бірінші туыт. Бұл да боғыз, а? Бұл да 8 ай боғыз. Бұл да 150, а? Жақсы. Арқа алачы ала. Бұл дағы 150. Бұл дағы 150. Бұлар қаншадан туды? Қаншадан туды? Bu Allah 3'te tuğup durun. Arkaça mı? 3'ten tuğup durun var. 4 tuğu eken boğaz uylar. Nomerinizi beriniz kayakta durup bu uylar. Садовый, Москва районы. Беловодскке жақын айыл Садовыйда тұрады екен. Боғыз үйлер 150'den bunu düşөсүз бе? 140'tan bulut. 135'ten bir adam. Bazar 135'ten berdi ha? Bazar bağa berip turup 135'ten. 140'tan bulut deydi. Nomerdi aytыңыз шеф. 778 22 22 51 57. 51 57. Жақшы. Мынаке Соққылық мал базары уйлар жаққа келдік. Бұл жақ бұқа, ар жақта қойлар. Bu жақта уйлар, ар жақтанан жылқылар сатылады достар. Арқы. Бұл дағы 150 дейді. Бұл дағы боғыз ба? Бұл дағы боғыз екен ме? 150 миң дейді. Бұның пародасы қандай болып қалады? Алатау екен. А, bu ала Құнажы кімдікі? Қанша сұрап атасыз? 90 миң. Парода Галыштин. Bu туй элекші. Қачқан ба? Боғыз емес. Yok canlı öyle olur. Жаңы элек үйлеп атат, а? Базар баа берди сурады? 88 veriyor. 88 миң берип атат. Бербедиңиз. Канчага бересиң? А канчадан 90 ба? Жакшы. Дагы кайсы сиздики? Ушул эле номер бересизби? 702 0702
53 51 77. Bunun jaşı qanday? Yaşı 2 yaş. 2 yaşa. Жақсы. Мына қунажын. Ондай болған чоң қунажын екен. Достар, қармағанға, ой қылғанға. Ассалаумағалейкум. Сіздікі? Сіздікі емес па? Мұзаулы ой. Менікі емес дейді. Ассалаумағалейкум. Қайсы сіздікі байка? Жоқ бұл сізді. Сіздікі байка болар? Қанша сұратасыз? 135. Мұзау менені? 9 gün болып тұр ма? Туылғаныға. 135 мың. Қанша сүті бар мұның? 10 литр. Жаңы туылғыш, а? Так, бұл қаншаны туды осында? Бірінші. Жаңы туылғыш десе дау сұрады ма? Ондай олған ой екен. Қунажын дем. Қаншаға болады? Қанша әтіліне? Магазинский ба? 130. Түшпейсіз мұнан, а? Мұна ке. Шундай ба? Соқылықта. Базар аламы деген. Соққылық мал базарында өз достар. Сүтті уйлар таппай адам. 30-35 бере тұрған сүтті уйлар жоқ базарда. О, кімнің үй екен? Езіл жоқ бұл, ма? Бұна ке. Онда олған уйлар. Арла тартып сұрайыз достар. Бұл жерде да бір қунажын тұрады. Allah kunacına gel. Salmas Beyza kança sırayız? 100 bin. Tüylek bu ha? Tuğdu tüylek mi? Boğaz mı? Kısır. 100 bin. Tüylek işe. Жақсы süt tüyler haqda var eken hem. Nerede muzoğlu uylar turat. Sütü az bir ok. Pazarın akvalığında. Olçuk. Hatta boğaz oylar. Sütlüleri yok. Kança sıratasın? Kança? 60'ga satılıp tur bu. Kunu acın okşaydı. Qaysı satıldı? Jelli. Jelli akça verip attı. Satılıp attı. Sırayın dedim ben. Bu Muzoğlu kimdeki? Buna kimdeki? Buna uyduğa qarayı bu la. Kimdeki de alıp keteyim mi? Assalamualaikum. Qandaysın? Tak, qancha ekan bu uy? Üçüncüsü tuyut deydi. Tuyun deb turar, Şvets paroda. Qanchalik bo'z? Bir cumada tuyut ekan. Paroda Şvets. Qancha so'rab o'tasiz? Iskusinda qochib tur. Qancha so'rab o'tasiz? 130 ming. Tak, mana bo'z uchu. 8 aylık boğaz uylar 110 mingden. Ular qancha tut? Birinchi tut, ikkinchi tut. Eko. Üçöv sizniki o'shanda? Darqan. Bul 6 ay bo'lsin. Qancha tut bu? Hozir ham so'radim. O 110 ming. 85. 110 ming. 8 ay. Yaxshi. 110 Telefon nomer beringiz anda. 0708 0708 08 37 67 çalaverasizlar ısırlar 4 uy. Narkıda var mı? Muzo kimdiki qaysisi? Bu jelin salıp qolib tur. Bu qancha so'rab o'tasiz? Уже onda ol cho'ng'ayib qolib tur jelin tashlab. Bu qancha so'rab o'tasiz? Bu 130 deydi. Hozirgi nomerga chalasizlar do'stlar. Bu muzodun esi yo'q ekan. Yaxshi satingiz. Mana qunajimda bo'g'iz o'xshaydi. Sotildi o'sha pul. Ha? Qaysi sotildi? Qancha oldi bu? 130? 110 ming. Mana paroda Şvets o'xshaydi, jalata bu. Aralashma deymi? Aralash, ha? 110 mingga ketdi. Qunajin o'xshaydi.
Kınacın birinci tuğut. Aldınız mı şef? Satasız mı? Kança sıra atası? Boz tuayın deptir. Boğa kança sıra atası? Birinci tuğut. Birinci tuğut, bir cumada tuğut. 48? 68 bin. Buna gel. 68'ge berem deydi. Arada simental. Arıra eken bir ağa. Berbepsiz çöp. Жақсы. Qancha oldu baka bu? 50 min 57 min 500 alınıp tur bu çöp. Lan sıraqçı. Jigit qancha so'ratasın? 100 min. Sütü var mı? Sütü yok ekan. Sütü uylar bozorda yo'q, süt qimmatlab ketgan. Sütü uylar yo'q, chiqmay qoldi. Kishilar odamlar sotmaydi. Elder. Buyoqda aralab turayqchi. Navesga keldik. O soda bo'ladi deyim. Bunda boz 100 min deydi. Jelinde. Qancha süt var buni? 12 13. Tak bu boz bu qanday? 5 aylık boz ha, qanchani tuğdi? 4 tuğdi deydi. Qanchaga berasiz bo'la turganji? 100 ga kichkina qo'yib berem deydi. Yaxshi. Parodasizmi buni? Şvits aralaş ha? Yaxshi. Hozir soda bo'lib turibdi ha? Ili nomeringizni berasiz be? Ma'qul. Yaxshi satınız, sıra satınız. Nomerinizni sırasam bermediniz. Onda yaxshi satınız. Bunaka. Bu Qunajin. Qancha ekan bu? 85 bin. Bunun parodasi qanday ekan? Черный пес. Alatova. Peşenesinde juregi var ekan, appak. 85 bin. Bu boz emas. 6 aylık boz. Aa bunu aç. 135. Bu 135. Şvits. Aa bulca. Bulda Şvits 135. Bular da boz. Sütlü uyu yok, bardığı boz. Aa bulca. 160. Bu 160. Bu qanchani tuğdi evi? Qanchasi Ekinci tuğutları. Aa bu nasılca? Sizniki emasa buna 4 oy siz erdik ha? Nomer beresiz mi? Ayt. 0708 09 05 03. Butumda arang sürü aldım. Bazar ağlamı degen kanal. Haber emas. Bazar degen. 4 uydun eğisin nomerini ayttım. Şu an çalaslar. Boğaz uylar. Hoppa. Buna 30 litrelik yaktak şey. Sütlü uy. Kimdik eken bu? Seninki mi? Bunun kança sütü var yani? 20'dan öyle. Bunun parodası qanday? Paroda galışsın. Kançan tuğdu? 4 tuğdu ha? Hazır kança süt beredi hazır? 20'dan beredi ha. Patılık kança? Tuğanda 35 beredi deydi mi? Paroda galıştı. Kançanın sütü bu? 4 tuğan ha? Boğaz emas be? 3 ay oldu kaçırmamız Asmiye olup kaçıptır? 3 ay olup durma. Onda olgan göründü, görünmedi. Meyzi. Yok kançaga bolat hem. Sen seç alasın mı? Akançatını. Kançaga? 150. Boluşu 150 mi? Düşmesin bana. 145 o da. Nomer veresin mi? Ay. 0708 699 239. Uşul nomerge çalыңыздар mı? Sütlü uydan bir önce. 135 verdi, bermedi mi? Жақсы. 135'ke berbeptir. Tak, verdi Qunajinlar eken. Sütlü uylar yok, bardığı boğaz. Arasında bir öyle var eken sütlü uy. O simental kimdiki? O
110 ming. Boz mu deyman? Kısır mı? Etke mi? Kursak çoğun bol tursa boz ekorna. 110 ming. Жақсы. А молча? Мына ушуну тарт. Qancha ekan bu? 90 ming. Qanchani tuğdi bu? Buldak etka. 3'tü tuğuptur. Hınake. Elder, baykuşlar aytsa da jasap etme. Bu yerge bassan butun kalıp kedetin. Bazar alamı da izdeyiz. O akvaldı karağınızlar. Ondaki cuyuz. O uy kimdiki? Meniki. Qancha sıratasız? 95 ming. Qanchani tuğdu bu? Ekini. Boz mu? Qancha sütü var anda? Qancha beres bunu? Bola turgan. 90 deydi. Qimmat. 90 mingga berem deydi. Yaxshi. Cho'ng uy ekan. Onda olgan uy. Narxların neyisi yok az. Narcaqdan barayınç. Aylanıp tegerelim. Tak mo. Sütü var bakın bakın onun. Sütü yok başta. O kanca sırada? 85 oldu. 85 mi? 6 litre sütü var dedi. Tak molar boz kodayım ha. Boz mu bunlar? Kançalan? 100'den sonra atam. 100 mingden. Tak bu kançanı tuğan bular hem. Bilmiyorum 7-8. 7. Narkısça. Bulda jetini tuğanı. Boz kança aylık dedin? 8 aydan ötüp kaldım. 8 aydan ötüp kaldı. Жақшы қаншадан сұрап атасың? 100'den sonra atam. Қаншадан бересің? 95'ten veriyorum. 95-тен берем дейтін. Жақшы. Базар баға берді? Yok veriyorum. Берілейік, ша? Özümüz algamız hem büyük algamız. Қайрас. Klient çıkmasa sattık. Клиент шықса сатасың, бол болса. Özümüz. Жақшы. Номер бербейсің анда. Yok özümüz. Жақшы анда. Kaç kanal var? Базар аламы деген. Turam bak. Лайктан бас. Paroda hangisi? Олар кімдікі гені? Сәтке емес пе? Жоқ па? Базардың ақуалын қараңыздар. Кім жасайды екен мұндай ма? Ақша алғандар жасай бер. Так. Ояқтан ұлды түшөбүз эми. Айланып туруп, жылкы базар жака. Ондайга түшөбүз. Уйлар аз бүгүн базарда. Чалдан сурасам аз не дейт экен деп сурайынчы. Байка канча кунасың? Неге кыйналасың мен тартканда эле? 70 миң дейсизби? 70 миң мына. Жакшы. Мен чалганда эле чалганда дейм, тартканда эле кыйналып калат да байка. Чал. Жақта қандай үйлер бар екен? Сүтті үйлер бар бекен, жоқ бекен? Öyle taraf. Kunacım bak ya bu? Kanca kan? 140 bin. Bu tuğdu tüyelek be. Jakın boz. 140 bin son. Parodas kanday ekan? Ya huşu mu seninki? A bu kanca dediniz? 110 bin. Жақсы. Sütlü uylar жоқ bozarda. Sütlü köp uylar жоқ. Mayaqtan qarayız. Nerede bir video tartabız. Videonu ayaqtayız dostlar. Kulun kanca oldu? 29 min so'm. Erkek burgaçı ekan. Burgaçı. 29 min. O kunacın kimdiki? Yüzü yok. Dostlar videonu ayaktayız. Uylarda.
Видео жақса лайк басып, сұрауларды комментарийде қалдырасыздар. Біз жылқы базар жағы өттік ағайын.